Hello guys, video thang kalau le ta tuntum kan video tur hi subscriber zingami khan comment na han ron request ta chu lo siam tur khan aron te chu ron request tu hi mapui chot check ai tia chu aron ti rang ka van log pui thit takem tuna kha ka video nung ber samtla enkol dan chili karon soi khan ron comment na kawan lok pui thin tak em kalome adot le tan chun lu lei mom lu tuk ni khat dana chun su nge nge anga ya ma se sammor lam ro box si en kol dan tur lo up ram ro o khonga in ron tia chu tuna kan topic chu he ne ta se e lu lei mom ti chun lu vun mom skull mom khaninga ma se sammor ro sia ni tin su ngai box si atini chon ma sapera chon lu mom skull oily kha e hai sam amom tel boka amor lam aro thin ni te kha ni tin lu su khi thalowa kha khalo chang pot tala ni tin na lu isu khan e kan natural heta konuna min siam kan sam risel la kha sam shampoo hi astronga achak ema wang khan a ei cheve thei ni tin lu su kha thalowa ni khandana poisu thaya ni tin lu su ai khan e iluvuna moma isamte mom ne chuan e product man dur oma e dry shampoo ti omtani dry shampoo khan an mangta la ni tin lu su ai khan khami dry shampoo khan mangta la voin anga mangta la dokto kai sunga atuk le dry shampoo manglela atuk le isunga tiang khan ni tin lu su ai chun dry shampoo kai mang thai ani chun luvun mom scalp mom hi shampoo a chun shampoo in tlek min strong develop in mang thayanga purifying shampoo te deep cleansing shampoo te clarifying shampoo te clean scalp shampoo te tani chanchu luvun mom wang khan purifying shampoo hi thale zola luvun mom kha atify waka sammom te atify clean samaro dua ma se samro turahan mask thate conditioner thate iman nge angai thung ani chon purifying shampoo mang thaya deep cleansing shampoo mang thaya clarifying shampoo mang thaya clean scalp ti wela ta pun oma atama product in le shampoo khan inject thine bo ma khan mo oily hair te oily scalp te inject nge kha mang thin on ya purifying shampoo kha ka suggest cha luvun mom chuan isammor kha engwain nge aro mo chuan samkat hi samtan hi engtika nge tan thin ila sel kat engtika nge chu kum khatai hian voili samkat nge tu ne proper haircut mo intine omja chu thathum dana mai chetan bi gani chu thathum dana sam kat thin la trim thin la mor chiap pai thin la proper den sam kat thin la chuan sam mor ro inei ngai lo nga sam sel inei don ni sam kak po ngai lo sam kak hi chu kan sam kan tan lo lu tuk hian sam te kan kat lo lu tuk hian kum khan nuwa te kum hi nuwa te kan tan chau chuan kan sam kak kha chung lama chawat hian sam kak kha split in haron om chau thin ni chuwangin thathum dana sam kat thin la chuan isam mora ro ni chuan mask thadeu smooth and mask te intense moisture mask te sulfate free mask ho khamangla sulfate free a hian moisture atama chuwangin hydration mask te khat atamani conditioner ain mask khamangla chun clarity na sada wanga sam moro ni han mask po khathok chak bita conditioner thok wak lawa mask mang thaya chuan permanent straightening ti na sada wanga sam moro han tan je ula color sam moro ro chu tan turania tan la chuan tan tam wak ngai lo chuan mask thadu mangla lo oil thin bok la amla oil te sam mora chu oil kha luvun mom kha chun oil khangai lawa sam mora i oil langa chuan oil lo pon mask kha karon soi chau kha chuan mapui chon che kha tuna izo na kha chatna i mu karinga i lopui karinga chuan tikhian request kha lo tizel ula comment na pohan indu angzong kha ke ka du angzong karon ti khan abu tlak thina chuwangin nangmani har satna inne kha comment na kha request ula karon siam don me chuan description ang link whatsapp group link ka da boka in lo join nga chuan ka insta pokhan
zo na thang in lo zo thei boka chun WhatsApp group a pokhan zo na zo thei ni chun Insta po ron zo renga ka chang renga ni chu wangin zo na ka chun thlafung lo ula chun video request turin nei ni chun comment na to boron request ula WhatsApp group na boron request ula in tan karon siam ren don ani ma pui chon che kha I chan na I zo na chan nai mu ka renga khan lo ti thin na chuan sam resel tha sam nung tha in nei thei don ani ka channel hi lo lok pui la lo like la lo share la sam har san na rong song kha ke solution karon pe don cheu ni chu wangin lo like ngal la next video kai mula thadon nia chon bye bye a to ber nan hai ka khabe mul he ti war ka dua hi voi thum ka blitz to a alawa manglawa a voi ni 20 volume ka blitz lenga chuan silver color ka deposit anga result kina en sin don ni bye bye